Okay guys, welcome back to my channel mga Anisha. But kini channel jangan Anisha Khasi vlog ti kumnu filong ngai pia sha iklan ha and ho ngaruk ngasha iklan pa but mta sngi ngala thai namar bang yawan jingwan and nga thrai fila bni ki jan chidin jangan nang ta kini ki tiaru ki ba ngatiat mana kendian and plus kataru saka thai tang bang okay ngan sila vlog nam taksi namar ngaslam men video ti ngan ongkom no ngan pen fi kini ki jan bangan kliap kendiat siniru but kini ki product bangan thiet mene kindiat ru te ngan chipen efi te hope fin enjoy kenika vlog janga ba kindiat ka baret pamtasni te sak bam jai ngimpat chat ru hi sabangin chen te yang pen isha fin ngan thiet yung tasni kindiat hi kam de shibun kini gijan mene ngala thai ha sabangan kliap kini barokhat. Okay guys, odum Sngi kenika rukom kra janga ni pa straight na ru ngabu hani mene sha bana jing leng la bu ini po jing thia te make up ru ngabu hang ni so boring. Te okay kini uni bangla pendan kam ubarem ujong u revolution uni blarem bangla pendan kam uni syukrat nya meneh ini perlej te uni fit me compact uni ngasuthiet meneh ngam tep amdiat ngan plet uni ngam ju kam pendan kam kini ta mang suthiet meneh la rung makeup store am ang kian persangkai te ulong kum tu natrawi habi te to uni nang ta but uni u lakme 925 vitamin C uba ngathiet meneh te uni sun spa khandai tingka obviously la long du spa h tingka te ni bu shei mene khamtam chu hianga uni 30 ml te uni tang thrai best ba namar ba dalong sticky than ya ka dur dalong oily than best ha ni vitamin C serum te uni ngathiet mene and sa uni uwe aman pen ingali fitem nem bun bangkran ngong so ki ong ayam dei oso ani dei sa ngong okay to ngang bun babak lakran te hot sngi enga ngathiet uni biotic uni ude body lotion nang ta nabenta ude winter cherry nabenta potlang menta kamtam kani gadol chung uni dei shispa prapo ngamut ong prapo sorry dei shispa prapo but kat nu ml kum tu kat nu ml shispa khandai po ml ubas bahan nabenta ti kijat mo kamtam di body lotion tenga ju pendan kam bhayu ni so ngapes bhayu ni ru but nga thiet mene conditioner jong tresemme jong keratin smooth naman ngadon kam ni nabenta snyo te obviously hi ngala simbyang lang so ni way ude conditioner uni ude shampoo uniru uni shispa prafusan ml and kador jong uni mene kadai shispa ndri fusau tingka uni shampoo uni way kat num tu uni arspa arpo uni ude conditioner uniru uni shispa khandai po ml te obviously ngathiet tang kini tang bang syukwa ban penilang fi ki perlong khantam ngayo ngasuyo thiet kini bro khoj mene tang khandian Hey guys, dia mentang ngeladap but ngeladap belum jan but plus kata ru ngeladap pen fi tu kitiar te kitiar ke dim kena tang kitiar ru de ngelap pen fi ngla share lang bat pi te nalor kata mentang ngon fi ngla tangan sha bahan mal belai meneng ngla isang pibi ngla ya di sha ho ngla dap di sha tang ba kalong ko yo babun priu ba te ngla share ko ana ban wan wot chieng te menta saka ring video ho ju ka sngi bat ka wan pibi kam de ka besung tang ba ngade kam no ngang ko ban pen video lang no fi kham kloi ma kham tam fi baro ki friends parlok ti khamta menta ka sngi I Hubby ong na ba ini sha jing shat mai na mal borobor nga shat manga te menta ka sngi shat mai te ngangan di sha te yangan yelek tu sha lang no ba na ngan di sha pengin enjoy lang ta ka sngi sakakrian sa iding sha khandia ni
guys, tim tengah adaptation namar ba beliau nadu menang ong fian tusham tengah adaptation tang bangat tiu tang spela namar beli Hubby jangai mjudisha yo fi ong bayang beli Anisha fitasha marwe tim im judisha namar ba idi betang kumso tim itin sabam jaso shpang bat indi umso tengah di natang kasha. So good. Mana jingko asya na do mana am finally menta ka sya hayang basya di kadabang sisya. Kutu pa mana do kabang tang makambang syu pa kani menta. Ngandi sya ngin ya lit pa ye in sya jingshan and ngin ya bam jano sa shipang bakla betnya sa shipang. Babe, Shet Tungrymbai? Yes, baby, Shet Tungrymbai. Wow. Sngi. Wow, smell is good. Malak pos Shet mafi tentang Sngi Shet bang ah. Tapi ni saya kendiat how tak kat kendiat na lai kembali. Yes, lai baby. Wow, ibang ha. Semangat mah. Mungkin mah. Kas mau bang ha. Ajan eating niya bang no? Not bad. Hey guys, pikeja kalai. Tada, stang bangan shubam no. Te nang tabat ka Tungrymbai kalai ke ibang hab itu. Pajunga bam nang aingo mitrai ni kapom ta sham shim jambam ko penda mitrai sam shungi khuni ka bam nong tikmen pajunga teng jong aingo ka prom shmi amen ni bam but nga shim lang bad dok highway na mar banga ko abam dok ha tingan bam lang bat ka dok haru so good best of shit fi Abang dulu am. Sat ne. Kalong medium. Desat han. Ko amat lang badok ha tak daw syum lang dok ha ko wei. Bambun mah. Piru kan kat susah dia. Nama kadok kan mah. Kadok syu ipi. Tang kan yo jembun. Ti ke vlog jangan tas ngin pukun ohang ni namar balai ngilaya thai sabang ini editing ni ka video kam te ka besok. Ti ngasai kendo biang pada via ke next video bas ngau bah ben like ben share ben subscribe but ru ye lada day ipa vlog buat thamai di channel jangan ngau bah ben klik bell icon kena film music video ki bang update thamai tem tas ni tangkan ni se kendo biang next video. See ya.